megalayapost.news. Kasang New Trade Youth Council HYC Iap Area Unit hagajung elam jong samla Oliver Twist marangar menta kasngi kalalej ban kendu USDO kam EPDCL Nongstoin West Khasi Hills District bandai kerpat ban pan jinglut jingsep na kamtau ba Sivio marangar riupsan Snem Karta ulam mensau jur na gajing syabat boarding electric hinin kamir jong ka arp santarik mentau benai jembang arajar arpun rio komersia tu kendian uba Sivio marangar ulangat hagajing mensau jur hadin bolo syabat boarding electric lingbau sainar ubalaham hakibenta kibedang hab hagasnong nong diwa jong ka West Khasi Hills District hagani gajing kendu ban UTU SDO kam EPDCL kaseng kala kerpat ban penkenria no ya kisainar boarding electric kibaya lingba ka plau yeng bat kasin Dominic RCLP School nong diwa nakaliang UTU he officer kam EPDCL ulakular ban simkhia ya kani kebenta ban pelaj ya kijing mensa bat kijing ja bas ngosi hadien habun sakawai dia kaman ka bakaseng kaliyo ban ekuran hagani kasni kalong ban penyo ikila jingara bailut kesan lani ka compensation kumbaong hakatin nongway na kamenta ba Sevio marngar ubadang don mentah dan kajing syak sumar haki intensive care unit ICU jong ka Woodland Hospital hanong ba Shillong ya ka bau TUSDO ka MEPDCL ulakular ban simkhia ban le ek badon kam bat kibor bakam halor ka MEPDCL syusyu nakaliang kaseng kalaya turu bakanyai biteng ban budin ya kani ka kam bat penpau ya kajing kermen skam ba ka MEPDCL kan le ek badon kam kumbala dep ban yakuran bat UTU he officer nakaliang kaseng situasi yang begini Kemudian kami mentar angkat pergi yang dalam kejungi nampak kat National Circle bat mendorong presiden perangba jungi juga situasi kasih distrik tinggiwan kami office jongka MEPDCL halor kajingja keba manajemen hapok senang nungdua hakaba way sainar elektrik ba sinar lat balhap hapok ka flau jong kawe kajing hapok senang nungdua deh kata kajingja way orang ba uklik jong kaying ulam saujur parla kitno ya apa Woodland temtai ladon sia ICU Woodland Hospital de kum kaseng halor katai kejingja de simla syong meeting lawan marmar ne po jong ke office MEPDCL pan pentip sia dibor pada page pat kaseng hi kakarpat ya SEO wa kumpaki trying ki kwa ya mata sport pan kri no kham cha chingai ya kita ki post lan ki sana like ki bapun najrong jong kai te nagliang jungi kum kaseng ru ila keren bat mina karpat ya SEO nagliang SEO la ong ba unsa kenriak kumpa ki try ki kwa wat lata dang don ka jinge ya ke bam taspon ring pen kedria tang ban like ya katai kaying re nusa thau pata ki we ki skim ki ba ken sale khamba haden ban pen jingai ya kita ki post like bat ki snar like ba kemde shu ban jan na katai kaying khamtam ba ka don ru ka school jong ka Saint Dominic RCLP School nang diwa ba tei senar ki janru pat ka school deh ka jingpet ki jingi ngaseng ka donru ka jingma ki kena school ki ba le school hantu khamtam ha kapor baki ele kai pemadan lese ki don kino ki kumha por slap por bawan upstap te kalaj ka wan koren ha katu ka cakah mar bajan palat ka mesin laj bat kujuk ki senar laj ha kate ka cakah te ya kataru na kaseng la ya keren bat na beli isi oru setenat ba usimki ya kata ya kam baru so tahu gilat klinti ba nane sakmat usa pencingai no ya kata bat nila kum kaseng nila kerpadru ba halor kata ke jingja ya te orang ba kum kaseng ni dawa na kaneka office ban ya rablem lane ban siulem ya kabai luksan ya katai ka jingja jang ite orang ba upala sitom jor mentah jing sel tenap ba USO ya kataru ke benta ula simkhie bat ula pharu ya ka FIR siapo police station ba nakaliang ka police station kada la le la pendep ikam kajam te hadin kata bisa kensayo ya kajing harap tengkremen mungkin sayo ya ka jingarap pun kabai luksan ya kata ke jinja jo te orang pak rei
ka kam simpon no kenjat kumpa labah tayo sio re kermas camp pakin sayo baje kejingarap kita kini Megalayapost.news.